anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani Chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, akwana te mwiroreri wa Just Kenya Official TV jetekeria orege gonyiti ogani thiini wa session ino ira tukurehagira mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na terenge hoka ati wi thayo na thayo wa mwathani nemwe kwemwe tuigire thiini wa Facebook okuria maundu mothe marahanika na ngakwira ati ne turehoka ati justice for Jeff will prevail ni ati ni ukuhanika no hau we maundu maingi ni marakorirwo magithina mbere mwena ore wa Facebook ni amu ati andu aingi muno ni marekorire hatikaini umwe wao uri Muthendegenye ri ni mukimuwi ni comedian no ni arari apostete kaundu karia karatobiria andu aingi muno mamukirire na ningi makamwira ati ndari hamwe na ari angi marakorwo magipost #ino justice for Jeff no Muthendegenye ni arekiri undu wa magegania no uri andu aingi muno marakorirwo makiukenerera ni ati amu Muthendegenye ni arakinyire hau na arakorwo akihoya apology kuri muingi uri arakorirwo akiuga ati ni arakinyiria handu harakorirwo akemeria ginya dawa ni tondu wa maundu maria maragithie na mbere no Muthendegenye ni arakendekire we ni ndire ndameria dawa cia kiongo to muthi kuria ginya ni nda we thiurura kurungurirwo nimesoma na riangu ai kumbe mundu no acoke gicagi na muthenyo umwe kai uria mwanjika ndigacokera ringi thengio ni kunjohera ndikwenda gucoka ihara uguo nigo Muthendegenye arakorirwo apost thiini wa Facebook yake ona ningi arakenerera muno muingi ni tondu wa gukorwo ukimurekera thutha wa gukorwo akiandika kaundu kangi na ndanatigirwo hau ni tondu Muthendegenye ni arakorirwo akihoya mashabiki mange mamurekere na makorwo makimureka akorwo agipost ga video ga guthina mbere na maundu maya no atagutiga #justice for Jeff mochene mutukuhaririria o tha ici ririkana ndugakorwo kiriganirwo gu subscribe thiini wa session ino tukorwo tugikurehera mange maya na maingi